c'est de lui. Et la constance, c'est quoi? Mensonge, contre-vérité, négation, parjure, manipulation, désinformation, sans jamais rien assumer. Bref, une escroquerie politique. Alors, qu'il parle de changement de la Constitution ou pas, et c'est pour un sujet aussi important. Il est dit avec une légèreté déconcertante. Le tout pour cacher les infirmités des gouvernances, pour cacher les détournements, pour cacher les incapacités à régler les problèmes pour lesquels il est censé travailler. Alors, qui peut croire lorsque l'on sait que demain, il viendra demander pardon? Je ne sais rien, je ne savais rien, je n'étais pas au courant. La saleté, c'est la faute du gouverneur. On m'avait mal informé. Non, c'est la faute du Rwanda. Non, c'est la faute de Paul Kagame. C'est la faute de Kabila, mon prédécesseur. C'est la faute de la guerre. C'est toujours les autres. Mais lui, rien. Et demain, ne vous étonnez pas, parce qu'il va partir. Dans les jours qui viennent, il partira. mu kanya abaturage baje guhumurizwa ku ruhande rwa 23 wumve ko administrateri cyangwa se umuyobozi mukuru w'akarere ka Masisi yahise atabara bwangu ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo abaturage bagizweho ingaruka na biriya bisasu bya drone bakomeretse bahita berekezwa mu mujyi wa Goma mu buryo bwo guhabwa ubuvuzi. Nyine abatari bitabye Imana administrateur rero mu kanya yabwirizaga abaturage babwira ati ni bihangano aha pole abagizweho ingaruka n'ibi bisasu. Bwana Baraka, ku muntu wenda uzi ku Mushaki ariko utari aho ngaho byabereye, wamushushanyiriza ko byabereye mu wundi mu kahe gace neza aho ngaho muri Mushaki? Iyo uvuye mu misozi ya Sake mu bice by'izwi nka Rutobogo uzamuka bwangu mu Bikuyu ahantu hakunze kororerwa amatungo magufi, inka, ihene, hari n'amafarashi hariya. Winjira neza ku Mushaki ni ku muhanda werekeza Amatanga Bihambwe, ari nako ufata umuhanda uje Masisi n'ukaja Rubaya. Ni ahantu hatuwe cyane, abaturage ubona ko biganjemo abahinzi n'aborozi. Hari mu isoko rero niho kiriya gitero cyagabwe. Ndagusuhuje ukurikiye The USA New Times, nge nitwa Jean de Dieu Ndahimana. Reka nguhe ikaze mu makuru yacu abagezweho muri aka kanya. Gusa magingo yatugiye kugaruka ku makuru ni nkuru y'incamugongo
ni inkuru yaciye igikuba muri Kivu y'Amajyaruguru hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ni igitero cyabaye ku munsi w'ejo, ku munsi wo kuwa gatanu tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka 2026. Ni igitero gikomeye cyane cya drone yaje ikarasa hariya muri centrale ya Mushaki, ni hariya muri teritwari ya Masisi. Rero ni ukuvuga ngo ni igitero cyabaye nkuko umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo yavuze ko icyo gitero cyagabwe hagati ya saa 9:45 na saa 10:25 z'umugoroba. Rero kigabwa n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Rero nka The USA New Times muri aka kanya twifuje kuvugana n'umunyamakuru mugenzi wacu uri hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, giriwe mu bice bigiye bitandukanye hariya muri teritwari ya Masisi, ndetse yabashije kugira naho koko iyi drone yabashije kurasa atera icyumvirizo mu baturage, yumva uko bimeze, yumva impumeko ihari, ndetse ese AFC M23 guteganya iki gufasha abo baturage bagizweho ingaruka n'iyo drone, yaba imiryango yabuze ababo ndetse n'abakomeretse, se bari kwitabwaho mu buhe buryo? Reka ku murongo wa telefone tumwakire atubwira uko byifashe kugeza magingo aya. Yes, ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu Baraka ukorera mu mujyi wa Goma ndetse no mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Baraka, wiriwe ute? Iriwe neza Shadow, amakuru yanyu? Amakuru ni meza cyane. Yego, ubwo nkubutse mu misozi ya Masisi, cyane cyane mu bice bizwi nka Rubaya na kurushe ku Mushaki, Manuka, Sake, ubu tuvugana nkaba n'imiterekezo bisubira mu mujyi wa Goma. Baraka, ku munsi w'ejo twamenye inkuru y'incamugongo ya drone za FARDC zarashe ku Mushaki zica abaturage, abandi barakomereka. Kugeza magingo ya impumeko imeze gute mu baturage aho ngaho? Mu kanya abaturage baje guhumurizwa ku ruhande rwa 23, umve ko administrateri cyangwa se umuyobozi mukuru w'akarere ka Masisi yahise atabara bwangu. ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo abaturage bagizweho ingaruka na biriya bisasu bya drone bakomeretse, bahita berekezwa mu mujyi wa Goma mu buryo bwo guhabwa ubuvuzi. Nyine abatari bitabye Imana, administrateur rero mu kanya yabwirizaga abaturage babwira ati ni bihangano, aha pole abagizeho ingaruka n'ibi bisasu. Bwana Baraka, ku muntu wenda uzi ku Mushaki ariko utari aho ngaho byabereye, wamushushanyiriza ko byabereye mu wundi mu kahe gace neza aho ngaho muri Mushaki? Iyo uvuye mu misozi ya Sake mu bice by'izwi nka Rutobogo, uzamuka bwangu mu Bikuyu, ahantu hakunze kororerwa amatungo magufi, inka, ihene, hari n'amafarashi hariya. Winjira neza ku Mushaki, ni ku muhanda werekeza Amatanga Bihambwe, ari nako ufata umuhanda uje Masisi n'ukaja Rubaya. Ni ahantu hatuwe cyane, abaturage ubona ko biganjemo abahinzi n'aborozi. Hari mu isoko rero niho kiriya gitero cyagabwe. Twamenye amakuru ko ngo abamaze kuba bahasiga ubuzima bagera kuri 20. Ese koko imiryango yabo yababuza babaho ngaho wabashe kuganira nabo? Ese wabashije kumenya icyo bagiye gufashwa muri aka kanya? Ikigiye gukurikiraho kuko uyu munsi wumva ko ni umunsi w'amarira, abaturage bahungabanye cyane, abakorometse bari mu bitaro bizwi nka Sedeka na Hôpital General ya Kivu y'Amajyaruguru.
abahitanywe n'iki gisasu rero ubwo gahunda zirakurikiraho mu buryo bwo kubashingura mu cyubahiro n'inzirakarengane nyine ziri kugenda zihutazwa n'intambara ziri hagati y'impande zombi zihanganye na Kinshasa n'umujyi wa Makumyabiri. Kandi abaturage muri biriya bice bya Masisi bumve ko bafite impungenge kuko guverinoma ya Kinshasa ikomeje kwitwara nabi igenda irenga ku masezerano bafitanye y'agahezo. Imibare y'abakomeretse nabonye bagaragaje ko ari 57. Ese koko wowe wageze kuri tele wasanze ari bo koko bari kuvurirwa hehe? Imibare yiyongeye bitewe n'uko hariya hari umunsi wari ku munsi w'isoko. Yego Kinyarwanda nyine uranyumva neza, hari ku munsi w'isoko kuko imibare yiyongeye yabaye hafi 145 basatira 150 bakorometse. Imibare y'abahitanywe na kiriya gisasu nayo ikaba yiyongeyeho bakaba babaye 30. Kandi Mushaki ni ahantu hasanzwe harema abaturage baturutse mu bice bitandukanye, baba bavuye Shasha, baba bavuye Bweremana, muri Kivu y'Amajyepfo, bose bakunze kurema isoko rya Mushaki mu buryo bwo kwihaza mu biribwa. Harazwi cyane rero wumva ko hari abaturage benshi. Bwana Baraka, iyo centre ni centre n'ubundi atari ubwa mbere habereye ibitero nk'ibi ngibi. Urabizi ko nabwo no mu minsi yashize nabwo habereye ibitero nk'ibi ngibi bya drone. Kugeza amagingo ya noneho niba wagerageje kuganira n'abaturage, abaturage bo baravuga iki muri rusange nyuma y'ibi bitero? Abaturage wumve ko mu nzozi zabo bitewe n'ubwoba bafite bari kuvuga ko bashaka kugira ngo bamwe bakore n'imyigaragambyo barebe ko bakwereka ibihugu bifite uruhare mu guhuza izo mpande zihanganye. Ibikomeje kubera muri Masisi tunabihuza n'ibiri kubera muri Kivu y'Amajyepfo, abaturage bumva ko bamwe bari kuvamo bavuga ati reka nde bashaka ibirindiro ni mu mujyi wa Goma, nubwo naho ntaho. Wumve ko wasiwasi hari abaturage bafite ubwoba bwose bashaka bamenye n'iki cyihishe nyuma y'ibitero guverinoma ya Kinshasa ikomeje kuvuga. Hari amakuru akomeje kugenda akwirakwira hirya no hino ko ngo FARDC n'ubundi yaba iri mu mugambi wo gushaka kongera kwigarurira ibi bice byose byabohowe na M23, yaba muri Kivu ya ruguru na Kivu y'Epfo, harimo uyu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ese koko ayo makuru uri kugenda yatera icyumvirizo koko, ndetse no mu butasi hose ukurura amakuru umenye koko niba ayo makuru ariyo? Aya makuru ni ay'ukuri kuko kuri uyu munsi imirwano yivuze ubuhuha mu misozi ya Ntoto mu cyerekezo cya Walikale igaruka Masisi. Guverinoma ya Kinshasa yakajije imbaraga, wumve ko bari kugenda bohereza ibikoresho biremereye n'abasirikare benshi kuva Beni, abandi bava Kisangani. Ati umugambi ni ukurekipera cyangwa se kwisubiza ibice yari yaramaze kuyohozwa n'umutwe wa M23 mu gihe hakiri urujijo mu nzira y'ibiganiro batazwi niba bimeze bite, mbese n'iki kizakurikiraho. Ariko abaturage ba Walikale bakomeje gutaka bavuga ko imirwano rwose iri kubagiraho ingaruka, bamwe bari kugenda berekeza mu mashuri, abandi bakerekeza ahari ibitaro bya bugufi. Bumva ko biteye impungenge kuri ziriya nzirakarengane. Bwana Baraka, izi drone zavuzaga ubuhuha muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri Minembwe, none ubu ngubu zisa nkaho zadukiriye Kivu y'Amajyaruguru cyane. Impamvu yaba ari iyihe? Muri Kivu y'Amajyepfo baba baracitse intege, yaba M23 ikomeje guhangana nazo cyane, akaba ariyo mpamvu badukiriye Kivu y'Amajyaruguru? Ahubwo nuko ikirere cyose, ibirere byose nyine bigize intara zombi biracagenzwe nyine. Kinshasa ifitemo uburenganzira
iracyabigenzura iracyabizenguruka nk'uko yishakiye. Ntabwo rero kuvuga ngo ni Kivu y'Amajyepfo yaba yaracitse intege, ahubwo ibi bice byose wumve ko bikirimo ubuyobozi iruhande rw'ikirere kandi rw'abaturage bafite ubwoba kuko Kinshasa iracyazenguruka iragera mu mpande zose. Bwana Baraka, reka tugushimire cyane kuri ayo makuru, ubwo nihagira izindi mpinduka nabwo uraza kuba utubwira uko byifashe. Murakoze cyane Jado. Yes, arakoze cyane rero mugenzi wacu Baraka Pascal kuri ayo makuru. Reka dukomereze aya makuru kuri iyi nkuru. Ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zirabivugaho iki ku gitero cyabaye hariya ku Mushaki? Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye igitero cya ziriya drone zagabwe mu gace ka Mushaki ho muri teritwari ya Masisi. Rero zisaba impande zose gutanga gahenge no kubahiriza ibyo ziyemeje. Rero Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi na Afrika yamaganye biriya bitero cyo kimwe n'ubwicanyi ivuga ko bwabereye hafi y'umujyi wa Uvira ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yagize iti Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramagana igitero cya drone cyagabwe i Mushaki muri Kivu y'Amajyaruguru uyu munsi ndetse n'ubwicanyi bwo hafi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Impande zose zigomba gutanga gahenge ko mu rwego rwo hejuru zigashyira mu bikorwa ibyo guhagarika imirwano ziyemeje, zikarinda abasivile kandi zigashyira imbere ibiganiro no gucubya umwuka mubi. Washington rero icyakora yirinze kwerura ngo yemeze ko leta ya Kongo Kinshasa ariyo iri inyuma ya biriya bitero. Nyuma y'ubu butumwa rero benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga banenze Amerika bagaragaza ko bitumvikana uko ibisasu impande zose gutanga gahenge nyamara hari urukomeje guhohotera urundi. Igitero cy'Umushaki kiriyongera ku bindi byinshi ingabo za Kinshasa zimaze iminsi zigaba mu bice bitandukanye bya Kivu zombi zikoresheje za drone n'imbunda ziremereye. Ibyo rero nubwo bimeze gutyo, uyu nguyu akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa yikomye rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'icyo gitero ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye hariya muri Mushaki ndetse zikakiciramo abaturage benshi. Nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho, abari igitero rero cyagabye hariya rwose ku isoko rya Mushaki muri teritwari ya Masisi, abaturage benshi bakaba bahatakarije ubuzima abandi bagakomereka. Corneille Nangaa rero abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko abakomeretse bamaze kurenga 30 na mugenzi wacu Baraka Pascal yabigarutseho ku murongo wa telefone tuvugana nawe. Uyu muyobozi rero yashinje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kuba bukomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bufashwamo n'abarimo ingabo z'u Burundi FDLR, abacancuro barimo abanyamerika n'imitwe ya Wazalendo bwishingikirije kuba bushyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abantu barenga 30 ndetse bikomeretsa benshi, byakozwe n'ubutegetsi butemewe bwa Kinshasa bwirata gushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo buhe ishingiro ibikorwa byabwo bufatanyijemo n'ingabo z'u Burundi, abacancuro b'abanyakolombia n'abanyamerika, FDLR, Wazalendo n'indi mitwe igambiriye ikibi rwose. Nangaa rero yagaragaje ko ibikorwa biri gukorwa na Kinshasa bikwiye kwamaganwa mu buryo bukomeye, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze mu buryo bwo kugaragaza mu buryo bwigaragaza mu buryo bukomeye cyane. Amerika rero biciye mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi na Afrika nkuko nabigarutseho, umvisha icyo byavuze ko byamaganye kiriya gitero, ariko bakaba birinze kwerura nyine ko ari Kinshasa ariyo ibiri inyuma. Rero
na Amerika imaze igihe isa naho yagiye ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ibihugu byombi byasinyanye amasezerano yemerera Washington kujya gucukura amabuye y'agaciro yo muri Kongo. Nanga rero yagaragaje ko bibabaje kubona Bwana Felix Tshisekedi arimo gukoresha amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwigira indakorwaho ku ruhande rumwe akiha uburenganzira bwo kwica abaturage b'abasivile batagira kirengera, ku rundi ruhande akaniha uburenganzira bwo kwica amasezerano yose y'amahoro ntabiryozwe. Uyu muyobozi rero yikomye Amerika yananiwe kwerura ngo ivuge ko Kinshasa ariyo yagabye igitero cy'Mushaki kandi abantu bose bazi ko ariyo yabikoze. Ati Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika binyuze mu biro byayo bishinzwe Afurika mu buryo buteye amatsiko irigaragaza nk'idashoboye kugaragaza neza nyirabayazana w'ibitero bya drone, nyamara azwi neza na bose. Kumwamagana no kumufatira ibihano birakwiye. Nanga rero yanenze uko Amerika yitwaye nyuma ya kiriya gitero, ashimangira ko imvugo yayo ihabanye n'uburemere bw'ibyabaye. Kubw'uyu muyobozi rero Washington ntiyakagombye kuba yashyize mu gatebo kamwe abahohotewe n'ababahohoteye nyuma y'uko isabye impande zose gutanga agahenge no kubahiriza ibyo yiyemeje mu guhagarika imirwano. Yavuze ko kuba Amerika yashyize AFC-M23 na Kinshasa mu gatebo kamwe byangiza kandi bigatesha agaciro ubuhuza, ikindi bigatera kwibaza gukomeye ku bijyanye no kubahiriza amahame yo kutabogama no kwizerwa kw'inzego z'ubuhuza. Yunzemo ko imyitwarire ya Amerika inashobora kubangamira amahirwe yo kugera ku mahoro arambye. Ngayo nguko rero impumeko ihari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo aya nyuma y'igitero gikomeye cyane cyahitanye abaturage hariya ku Mushaki muri teritwari ya Masisi, abandi bagakomereka ari benshi cyane. Ngayo nguko rero reka ngushimire cyane wowe twabanye, mukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times. Ngenari Jean de Dieu Ndahimana.